आसाम लाइमोन अलिम्पिक 2022 खौ बरायनानै तामुलपुराव गोलाव हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। आसाम रायजोआव गेलेमु बिथिंखौ जौगाखांहोनो फैगौ 22 जुलाइ खालारनिफ्राय गुवाहाटीआव खुंफुंनो गोनां आसाम युथ अलिम्पिक 2022 खौ बरायनानै तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे गोलाव हानजा सुनाय हाबाफारि लायो। तामुलपुर जिल्लानिफ्राय आसाम लाइमोन अलिम्पिकआव 129 गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानिफ्राय एथलेटिक्स, काबाडि, ख'ख', नेटबल, भलिबल, राग्बी बायदि गेलेमु बादायलायनायाव बाहागो लागोन। आसाम लाइमोन अलिम्पिक 2022 खौ बरायनानै रायजोनि दाब दाब जायगाफोरा हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय बायदिनो तामुलपुर जिल्लायावबो एमएलए जलेन दैमारि, तामुलपुर जिल्ला पुलिस नायगिरिगिरि पंकज यादव, आसाम अलिम्पिकनि लोगो आफादगिरि बिष्णुराम मनिसामोनजों लोगोसे गोबां समाज सिबियारि आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। অলিম্পিক শিকা আমি আজি তামোলপুৰ আহি পাইছে। তামোলপুৰৰ পৰা আৰু গুৱাহাটী আমাৰ যিহেতু উভতি যাব, গতিকে নতুন জিলা হিচাপে প্ৰথমবাৰতে আমি অলিম্পিকক স্থান পাইছোঁ তামোলপুৰ ক্ৰীড়া সন্থা হিচাপে। তো ইয়াৰ কাৰণে তামোলপুৰৰ কাৰণে গৌৰৱ বিষয়। গতিকে আজি আমি অলিম্পিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আৰু এতিয়া আমাৰ ৰেলী হৈছে, ৰেলী হৈ অলপ পিছত ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীমুখে ৰাওনা হ'ব। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক এই সময়ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 30 जुननिफ्राय एप्लिकेसन मोनबायथ' आसाम अलिम्पिकआव, बेनिखायनो जों दा बर्तमान 6टा इभेन्टनि कारणे जों पार्टिसिपेट खालामगोन। बेयाव जाहैबाय एथलेटिक्स, काबाडि, ख'ख', नेटबल, भलिबल आरो राग्बी। बे 6टायाव जों बाहागो लागोन तामुलपुर जानानै आरो देग्लायनि बे फार्स्ट इयुथ अलिम्पिक गेमाव 2020। सार बेसेबांसो गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन? बेयाव मटामटि कोच मेनेजार 129आनो बाहागो लागोन। सार जिहेतु तामुलपुर जिल्लानिफ्राय गोदानै एबारसो अलिम्पिकआव बाहागो लागोन, माबायदि आसाफारि दं सार? जों मटामटि आसाफारि जा जथेस्थ' दं। देग्लाय गोदानबाबो जोंहा बेहाय उत्साह दङथ' गथ'फोरा, बेनिखायनो जों काबाडि आरो नेटबल, ख'ख' आरो एथलेटिक्सआव सासे मोननायखौ जों एकदम बिराद माबादों, आसा खालामबाय थादों जों। অসম ইউথ অলিম্পিক আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই অলিম্পিক ইউথৰ আমি শিক্ষাটো 19 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বজালী, নলবাৰী, তাৰপিছত আমাৰ তামোলপুৰ, আজি লাষ্ট, আজি শেষৰ দিন। এই শিক্ষাটো আমি আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম আৰু 22 তাৰিখে কাইলৈ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব আৰু অতিথি হিচাপে থাকিব অসমৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকিব। আৰু সেইকাৰণে অসমবাসী ৰাইজক আপোনালোক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব। আহক আপোনালোকে খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ গান। ছাৰ, আজি ভাল কথা। আজি মই প্ৰথমে তামোলপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি হৈ অসম যুৱ অলিম্পিক সংস্থালৈ ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতসকলে পোনপ্ৰথম তামোলপুৰ এটা নতুন জিলা, সেই জিলা হ'লেও মানে প্ৰথমে তেখেতসকলে আমাক এফিলিয়েটেড কৰাইছে আৰু অসম অলিম্পিক সন্থাত খেলাৰ কাৰণে যিটো সুবিধা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক দিলে, খেলুৱৈসকলক দিলে, ইয়াৰ কাৰণে মই অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সকলোলৈ আৰু ক্ৰীড়া অলিম্পিক সন্থাৰ সকলো বিষয়ববীয়ালৈ মোৰ ফালৰ পৰা ক্ৰীড়া সন্থাৰ হৈ ধন্যবাদ মই তেখেতসকলক দিছোঁ। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 26 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन।
जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।